omunye usitheke kimi obengi-inboxa ethi yena wahlangana lo guy uguy lwana kutsho ukuthi wayese-UK ngapha yena esekhaya eZim bahlangana kuma-online khonapha ngazithi kungaphi ethi sajola for about 2 years online engumuntu othi amaphepha akakaphumi uyabuya but he used to support her financially uthi wayemsupporta financially emthumezela imali every month, not a lot of money but enough for her to say umkami usemazweni. Uthi after a while 2 years lezana ejele phosisa kanti ukungaphi madu ejele uhambela lela ku part 2 ngale emuva uyezizwela wena le ayifuna ukutshela umuntu ufuna uzizwela ethi ugayilwana wayemsupporta nje ese-UK sithi amaphepha akakalungi, which you understood because everyone knows how the situation is sometimes. So sithi after about 2 years ugabe antu abehlale sithi aphuma hayi sibili seyemthumela ama-screenshot ama-email you know ukuthi hayi into zami sezilunga kwathiwa amaphepha la aselungile uyabuya ekhaya. Ugeli uthi ngelilanga athi efona bethiwa amaphepha ayesephumile umuntu kuwumuntu omele abuye azombona umuntu wakuba ngumuntu osesukile ozobuya ekhaya kabuyanga iframashina ayilendanga iframashina ayizange ithini ugayi waphonga kuphelele emoyeni. Uthi waba worried ukhathi manje umuntu wayanga umuntu yenga wafona watexta wathina ama-message athi kuthiwa at some point wathi efonile yabe iphonga ukungena yabe i-answer ngomunye umuntu but umuntu oyindoda. Uthi thiwa ubhutlana umuntu lana indoda ekhuluma lawo besithi akasekho ufile. Uthi sisa ngizizwayo phandle lapha zimqeda amandla. Uthi umuntu abambe ifoni wathi yena sakubona yebo linjani siyaphila udinga abantu ngamtshela thiwa besithi umuntu lo akasekho usithile selamalanga vele akasekho akesekho emhlabeni. Uthi sisa ngagula ngangakwazi ngibo lapho kobulawayo ukuthi kungaphi ezini yabo lase-UK khonapho umuntu ngiyazi ngamafoni angilazi hlobo zakhe engizaziyo ngoba into sasiyikhipha under wraps. Uthi ngazilisa ngedwa ngazigqokisa mina isigqoko esimnyama ngiyi-1 ngathi umuntu wami ufuna ukumzilela because I loved him this much even if bengingakwazi ukuthi ngizamzilela. Uthi ngazile ngelinye ilanga kusuke labogeli behambe eGoli laphana besiyawoda sizihambela kophephu. Uthi sisa kophephu ngahlangana lesidumbu sami kophephu ngaphosa ngawela phansi. So laphana wayemphendula ukuthi sebhubhile kwakunguye umnikazi ugayi wathatha ifoni watshela umuntu lo semfile uyangihlupha. Kodwa shwali naye heaven ngena uthi sisa I loved him so much ukuthi ngagriva abangikhaya bambona sengigqoka iblack everyday ngazizilisa ngingedwa ngagriva ngakhala ngavuka ngathini ngamkhalela umuntu wami ongasekhoyo ngingakwazi ukuthi ngiyakuya ngaphi uthi kwezinye insuku ngangokhe emangcwabeni mbodabhode so ngifike ngime phambi kwethuna lomuntu engamaziyo ngikhale ngoba inhliziyo yami yayibuhlungu but I didn't know what to do. Hambe eGoli labangane sisiyawoda phephu nithi bantu bakusithini uthi ngambingelela ngathi sakubona sakubona kwathi ushapu wathi ushapu nami ngathi okay ngazidlula. I think ukuthi at that point uba lesithuli sokuthi what do you say because someone what happened because because also abafana bazasimaza but eqiniso nanje uyakhumbula ukuthi usihlanu uthe yena kabhazi uthe ngahlangana la wathi yes masaka wavuma wathi yebo.
Uyabo, so la ngihlangana nesidumbu sakho wasithi sakubona phela ukuthi for sure I think kukabe futhi kuyi reassurance for her ukuthi wothi ngimbingelele avume, then nxa eseyedwa esekuprocessa kasozathi hayi siphonga ukudlulana, hayi ngikhulume naye wakhuluma le voice uyiconfirm ukuthi this is the voice engangikhuluma live, uthi sisakwakuyiso isidumbu sami, ngiyazi ukuthi ngangakabi lamafoni ungasamthi khaqqa. hayi kathi uyabo ngene phepha utelefoni Asuthi sisaka sophathelena ngingakuthumela le screenshot sikathi silo manje le ndaba ayibhalileka ngakutshela yimbe abayibhalile sipho lezi uvuke vele ukhulumisa abani nxa sokunjalo uthi ngahlangana digidiba la ephepha nje ngambingelela because I was in so much shock, ngambingelela ngathi sakubona wabe sithi uSharp wadlula la ngadlula laso lesisiqholo lesikhosi kwakumele vele sihle sithi kumbe vele hayi vele sihle sithi hayi vele kumbe ami ignore kumbe ahla explain story sakhe vele ikunje explain ukuthi ngivukile no uyathola istory sokukhuluma nxa ukuthi la wayemthanda sile umuntu in a way he could have gotten a story because angithi yena akakhulumanga la direct, he could have easily said ukuthi kathi wena waphonga ukuthula ngangakuthi wawungasapholi athi hayi mina phela ngathi ngifone ifoni yabanjwa omunye umuntu wathi ufile wathi wena wasumbelieve exactly uyabo vele hayi ubra waphonga ukuthi uSharp wa nganga amthela impama ngaye ngagowitsha hayi nginamanga shame uthi kunjani emngcwabeni mama lalise duze khonapho around maybe I think it's just a lot, guys. Like these past 2 days I've been talking to people and okunye kungani kungama jokes, okunye iku serious, but basically the bottom line is people get seriously hurt ngama relationships lawa that anga tawini ama relationships lawa angani abanye bangena bele njongo yokuzoskema, even if like usisinalo besithi so mina engangaku-understand in my mind was okay asithi wayeni scam, what was he scamming me of because nguye oyengithumela imali, it wasn't the other way around yabo. So who was scamming who? Mina ngawuthaya ngechoba shem ngithi phuma sakhaya la kuhamba uthwele ichoba yini uyabona but lokhu nje hayi angisakwazi manje ngaphandle le kunye yichoke uhlangane lesiboko awuyahlangana laso, mina ngathi kuduma laso lesana kwathi wasafaka uaccident ephathini omunye wathi awumazisi lana no ngathi angumfazi kabani mani, ngathi kulo mfazi athi yena umazi ungunesi ili okay ngaba neshoku lana ukuthi ngapho ngathi even sengimbuza ukuthi izolo nhlale lo mfazi wakho yabona ke story yakusuza sitela usiwayindelwe uzuzu ngathi wena nguyilema ngabelieve abantu bekutshela mina only ever had one wife for a accident lo selinginika lina nasi umuntu wrong vele usilalela abantu mina usandithela ngathi sokumele uthi sorry imepe umngane omu bekamama nga but uyabe yaqambelana because he doesn't know ukuthi I'm dating you. But then i-situation leyo ukuthi alright sokunjalo usuqanjelwa amanga kwathiwa umfazi wafa kumbe hayi sesadivosa kumbe hayi umfazi vele won separation, nxa sokunjalo umfazi abe sekubamba ekukhande sibila kubambe qhaka lo muntu wakhe sokusuka yithutsuru uyakubona ukuthi lathi usuchaya isidumbu khona lapha wena adutshele kwathiwa vile umfazi isidumbu uyakubona ukuthi sha I think so mele sha kade sisichaya amadoda that's why sithi bathi nxa kubanjwene kunje why abafazi betshayana, why lingajayeni umuntu wena nalo, because sometimes game of players Ringo Stein it's not Stan, how are you? It's been long. Oh my god, it's been so long. I hope you are fine. I hope you're okay. Oh sharp where is saying let's cut it off. But yeah, it's unbelievable. I mean uphika njengoJudas mina yabona ukuthi it's I would rather a long con scam than a scam of ngadivorce umfazi ekhona wafa yabona izidumbu
zikubambike zikuqeda amandla ngoba uyabona nxa ususahlangana nayo awayengasekho. It's a whole thing to process. First of all, uvuke nini? Why wawusithi ufile in the first place? Why lie to that extent? Why lie to that extent? Ubulala umntana abantu ephila. Madube, yacha isidumu ngutshele. Uhlaya restaurant lapha uhlezi uzwe sokuthiwa ngalibamba. So wahlangana naye futhi. Uba Hilton who? Upusisi lo ukuthi umngade wahlangana lesidumbu sakhe phepho. Is that who you are asking ukuthi so wahlangana? Into yajela labo mafavu. Uyathi phela nxa ngayisiba basileyo ngabafazi baba bafile. Isidumbu nje sihamba phandle leyo kuthi uthi la uyakuhamba nje uqinisa indlambulu ungazithi kwenye indawo isidumbu wafa kudala wena wangcwatshwa. Omunye umuntu wakumona wakucreep. Uhambwe uyazi vele nduzenza umuntu ozwayo kanti vele uyisidumbu khona. Uzothatha abantu abakho hayi Abona ke just gqoka imbatata ugijime ngoba kubi kwa-Ed. Yabona njengala e-England selizathi siyalikhuluma kodwa i-England iGomora stroke aya. Leyi futhi sizayibambeni. Mntwana abantu lawe you were catfish. Esamiza ngaba lesibindi ngenye imini hayi nizake mbenzo lihululela lapha lizahleka lize lithi Sizithutha sitshayane kulokuthi sikhawulise. Uyakwazi ukuthi that's the other thing though. Uyakwazi ukuthi obaba most of the time nxa umuntu ejola kumbe abangani beyazana beyi-group of friends ukuthi this is what they do. Nxa esethandana lawo nobantu uyabatshela abangani bakho ukuthi ngubani uswadlula la. They all know what he's dating you. But thina when we date someone we keep them a secret. So umuntu wabe ngumuntu wethu sonke singakwazi. Umuntu wakho yabe ngumuntu wethu sonke singakwazi sibhodabhoda khona lapha engokathapelo plan umtshado umtshado wabomapurisa ngale wena umeasure amathenti ngale limejela umuntu ewande ekhaza leli manje everyone is searching and seeking and uqinisile sen uqinisile everyone is seeking and searching at the moment. England and Ireland bayafana. I mean ngithola ngathiwa in a Game of Thrones civil England ayithatha icup hands down. I said thatha vela asila ama contenders futhi asila khangela ngoba ndaweni siwathi ndima sithathe South Africa sithathe Nigeria siyothatha la si home ndaweni bathi asakulaza ukuthi eEngland la ngaphi ngapi ngoba abantwana labo basuke one indawo labo bulawa bayakhala labo vele dlanana JJ uyala indaba mina ngani ngiyatrenda lo FBI wami ngubani elifuna trend yedwa hayi madoda ningayi khona ukubhodana England anjo the thing with the England is community yethu siba lutshwana well sibaningi but sibalutshwana and at the same time siyazana. So it's very easy for me ukuthi kuthiwe uyakwazi ukuthi abantu sebethandana out of that two couple kuloyi one wabe ngimazweni lo ngazange ngijolela engathini kodwa kuloyi one wabe njabe sethandana lobani lo Stani phela abantu wayindoda kabani ngoba sesiwayindoda kabani phela okwatshela lobana ukhumbula ngo-2003 laphana kuze kuliwe ngaphi ephathini lalama. We always have these histories and these nganekwane about each other. So siyazana. So if ngibona yilesana sokuthi vele yicho yabona yicho akula kumbe women ayaya la ungathola wakho ufika ukuthi lo ngwami uyangidlalela kuzosibuza sikutshela ungabona ngathiwa alright asiposting nabantu bethu one la kuyabe kucuthwana nyakutshela ngitshela ukuthi isidumbu ziyasukuma zitshayane kanjani isidumbu kuyatshaya isidumbu singakafiki ebantwini abaphilayo kuyasukuma isidumbu first eqiniso ngapha and kanti sakusela exception labafazi vele babathanisa ngamakhanda kunzima phansi phezulu. Sam awubonile isitori lesana sikamama lana ohambe ekhaya wathatha indoda yabona ngamapikitsha khanya anti yabona ngisibona ngasibili but anti yabona ukuthi ngenye isindaba phenduke yona le
manje sokuwesilamasiko esesibaningi kunxubeni nje sokuxubene laba igenge lebuye ngamasiko iluhlangothi lwayo lodwa yabona ke ligenge le sarent asisitsho bicho wathatha ngaphama balonke la ngakho lena magwegwe phela Tayizidinga uba kufanele ngachane man. Lapha eEngland, la eEngland, kufanele izidumbu izosukuma qala bena abaqala abantu abafile yiba basukuma first. Usala usithi wena yezwa utawufile la isithi ngezwa utawufile sikhala vele screw up. Screw up. It's a pandemic this emjolos. Umuntu ngawazi pandemic kanti ke kufunanwani? Kufunwa ilavu ngoba kunikwana imali phela. Akunikwana ama properties lapha. Ilavu nje kuphela. Kuyanikwana amali izimali. Akula financial exchange lapha. Kuyanikwana izimali khonapha. Nangezwa ukuthi vela akubhadalwana. Senzani thina siya esgang. Siya esgang mina lina nyali. Uyabona ke lina nyali nika ikhaphu yenu ezimele yodwa undisputed bosiyo es. Anyalivuma sen. Nyalivuma straight up. Lapha eEngland brothers bona baseva begcina labana abasekhaya abathethe abamele lo plus 44 omama bagcina obaba isho vina and so zijikile izinto abadliwayo ngomama abadliwayo full on vele singajona obaba sibaqambela mangabe sithi kumbe behamba besithi thina sisibasidla izimali never eEngland lawo mama bagcwele uma livini le bachaya 10-0 10 kanya kurof ayikonje akurof siphithiphithi sigcine yiso soda umuntu wakithi yiso soda but hayi ke kunzima. That's why sometimes uthola ukuthi nxa sizenzela ama-party special abomama sithi ladies only siya-avoida khona lokho ukuthi wonke umuntu yi-ex yomunye umuntu la ngena epathini laphana lizithole lingu-10 lonke lajula lo muntu oyi-1 but leyenza nganalibonani anti khathesi uyabungasekho i-problem yawazi ukuthi uku-ignore usunga-ignore but Tosicela itopic yabomama abadliwa ngoba it's a few years back engake ngayenza enye live. I don't even know what we're talking about. Sacina silo guest umani lwana wayekhuluma ukuthi wathengela omunye ubaba indlu wathenga izimota khonapha eEngland ubaba yo it was heartbreaking wakhala waze waphosa wazibulala khona Paula kuthi umfazi onengqondo ngogcina indoda ngonika indoda imali uyabona ke magawe wena ngumfazi okuthathwa wena abanye omama ngabathi baya kuma nights. Hey guys, singabe khumutsha ama secrets abantu la. Kala kungalelwe namuhla. Kala kungalelwe lapho abantu befuna ama timeship. Lionakele ke genge UK. Hayi ke UK lapha kusalungiseki la. Fana le la se UK yodwa bayakhala kobulawayo lapha bakhala isifunefune lapha kubhala. Bulawayo imncane bulawayo labe likhala into elikhalayo ebulawayo. Sisa. Anya kutshela abadle phana yiphansi phezulu eIreland khonapha labo vele yithuthuru so vele into le it's global nje vele lapho kulobaba lo okulomfazi noba iIreland libanga ukuthi lingabe lisathuthukizana kathesi sisa khanya ubaba bayashota kumbe omama basebebanengi kakhulu akwaziwa but uyezwa sibuthi kulekushe manje sebafutha lamakhiwa labelungu labo yabathola vele labo seberotshiwe so kuyisipunepune vele sokunzima nyakutshela. Maybe what we need to do is have an honest conversation then about East Term. Now we need to think of ways to balance the equation. So now if there is a population of 1:3, 1 man to 3 women, then maybe it's a conversation that we need to have. Yeah, it's something similar that we can. Because it's pretty obvious. Kulokushota okuthize kwabanye kwenye gender and isithembo nje ku-officialize yonke into ibe normal nje kuthiwe 1 man against 5 women
kuhle kube njalo nje ukwazi ukuthi hayi mina ngithi komdolomba kulosisa lo bani naye siyi5 kunjalo kuhamba kusiya khona yabo. Lina liwesi lidliwa ngamadoda, please yenzani women conference likhuzane no. Ale ndithi find you live ilotho ungayiwina. Hayi Thama. Akuqondile ukuthi hayi isithembo but eqinisweni antsho. Eqinisweni antsho. What other option is there? Usifaka istress akubone. Uthini uthi mina sengindesitshwani ngikureview ubaba uyedwa le nobuhle geli yikho sisithi abantu abendileyo lingayenzi into zama-living lezi liyasithelela i-stress thina sabe singelani namadodeni lingayenzi ama-living ama-marriages amaningi. This is what is making an issue. Abomama abayendileyo if you go in a living here 3 weeks in 1 week out hayi guys hayi asitsho ukuthi kumbeni umuntu kuthiwa kumele azivambe kumele azithini liyaganga futhi lani kuma-living angikhona khona ngapha. Anyway ayithi singangeni kini abantu laba siyabazi vele ukuthi kaningi abazi i-self control into ukuthi akabalayo njengoba sikhuluma ngepopulation nale nxa kulabanye abayi2 abayisingletonze e-areani yakho yena ehlala yedwa wena ukulivini kahle imethi zangikhona kuzaba i1+1=4 bese likhala futhi. Mina always advise abomama ukuthi I know ukuthi livini iyabhadala nje but eqinisweni ayidli sithwala usengasibonda Zayale ukuthi uhambe kulivini yangikhona ngoba ilivini iyabhadala ama-bills iyabhadala i-rent so uright. Ngeke yale sibili but wena for the love of your marriage kumele uhlale phansi uchume and ubaba vele nxa usuhambile uyakusumbethisa ngomoya ngoba siyadaka lathi times besiyancengisa labokhulu hayi ncengisana into kungathi kusehlula ukhona i-living po bomama kodwa ama-livini laba bacedwa ngo-garden boy garden boy kulabo garden boy bangaphi lawe thawa kwama-switch hayi but alright asithi abantu abafuna conversation about this term esi-official obviously a lot of people have tembo esi-official basesitendini esi-unofficial phela abantu abaningi a lot of people want to admit esitendini esi-unofficial naye ngathola ikiwa at work. He was so sweet but nango secela ukudla kusim2 I said hayi bantu ayothamia kodwa futhi bayenza kubuyela lenye left side usalukhamsile. Hayi Jesus hayi eqinisweni if mina ngokubona kwamanje if we cannot no bantu uphi umdolombo usixoxele i-catfish yakhe cela umdolombo ayelala because ufuna ukuzi-catfish nasomele ngimlandela ke ndingekele mina ngimnantenza likhokhela umoya usukume kathesi behlezi la hayi usukume kathesi kulo bengikubona mina bilokhu umkhangela yawazi ukuthi I think ukuthi the issue enale yantsho even enale yabo online dating intercultural marriages and stuff like that. One thing we have to look mina it's official I need a married man. One thing we have to look at JJ let them stay kulivini endlini kuthanyelwe abasele bekuthanyelwe vele bakhuthele futhi hawu lezisuku yathi lesuku nxa ngisekhaya abafazi bathini sisangicela ungiphathele iphinifa liwasa ngapha yazi ukukotiza liyakuthanda bantu cela ungiphathele iphinifa cela ukukotiza liyakuthanda likotizela bani we have to have a very honest conversation about this term, official and unofficial. I know khona lapha e-UK, England actually, let me not say UK, England, London lapha there is a woman always term. I've said this before. A woman ohlala lamadoda akayithu. Akala madlozi, one of them is Zimbabwean, the other one is Jamaican. Kahle futhi but for obaba kaku officialize lokho vele kube semthethweni kuthiwe vele hayi wena ungasivuma yini uthi ase officialize sibe semthethweni ngoya busithola isidumbu lapho ugijimisa labantu ababantu hayi mina sisaye as long as ngizamdingela umuntu esizazwisisana sibili
sibe babili bathathu. Mina I've always said that. And vele angibhaji. Kangine amanothi. Anginika amanothi. Thapelo ngiyakwazi wena sigebengu sasedate. Mina maybe lami nginjengawo nobantu. I seriously would not mind Eastern. And I seriously wouldn't mind it. Zimbabwean, yes, kid, yes. Yes, one, the other husband is Zimbabwean. Actually, the first husband is Jamaican and the second husband is Zimbabwean. Hlale London apparently colored to siswakho mixed race. I mean, alami sithembo sibila nje. Angiyangeke ngisi futhi angifuni la kumdinga umama ngkhona. As long ngabuya lapha atshone mina ngilele lapha nethanyele gesa abantwana ngiright. Eqeda lapho beqhubane behambe bezilalela lami ngeke ukuthi kho ngale. Hey wena, the Netflix yakho. Unathi knows me, and into le ngikhuluma even la imdolombe khona, he knows. Ukuthi sibile vela angufihli kumbe njani, but it's just being fair. Thola umnakwenu njengosenzeni. Uthapha ukuthi mina don't mind this time long kuyimuba. Abane sigebengu le. Hayi. But eqinisweni nje a lot of women try ngiyamazi omunye wabo when they are living happily ever after. Abesithembule sana labafazi bami abangamadoda abangu2. No. I think I've always said if Istanbul is done right, I don't mind it. Yeah, I don't mind done right. Maybe because umama muzalwe eSthenjini, and lesangikha Istanbul is even worse. My sisters, older sister and younger sister, so it's even a worse kind of temple because there's so much politics. But eqinisweni lina lidinga amagele ayistembo. Hayi, athi eSthenjini uyabesenza lonke mancane ukuzongisiza. Impressive. Igazi sachisa umancane and usasemutshe entweni le vele awusakotiza vele kunzima kumnandi ekhaya. So kayenze njalo tshona khona. But anti yabufuna umuntu eliza understandana yazi lithi walk through this journey anti umuntu ngowenu. Umuntu ngowenu lincedisane lokhu la lokhu into ezitshiyeneyo kumele ziboniswane and all that. I rather know than ukuthi umuntu akujolele uthi uphuma lapha nabathi isidumbu sikabani. So lapha siyazama uku-avoid i-issue yokuba yisidumbu. Officially siziphilele sizihambele emhlabeni. Nxa isithembo sakhe efuna ukusithatha ahlale laso one house same ngiright. Nxa efuna umamncane ahlale somewhere else ngiright. I don't even want any financial I don't even want any financial assistance. I'm going to say yes, wathengela ubani isigqoko la kumele ngisithengele. I'm happy ukuzisebenza ngizigcinele ngiziphilela impilo engifuna ukuyiphila. Nxa yena efuna ukusebenzela labantu bakhe correct ahead and do that as long as I know. Engakufuniyo yini ukuba isidumbu. Ngibe kwazi ukuthi hayi kakho uhambile mina kwazakala ukuthi hayi la. This is the situation at hand. Impilo esiphilayo le. Nxa ungasokuthi lifunqa alright asithi isithembo kalisifuni. Hayi bamike lama open marriages ngoba kulabanye vele abangafuni umuntu oyedwa. Vuma ukuthi umuntu akuyaphuma. Anti yabo unothando. Kodwa eqinisweni abafazi abaningi basesithenjini just abakwazi. It's true. It is very much true. You either agree to isithembo or you agree to an open marriage. Full stop, finish and carry. Is the problem statistics like we all have lived happily ever after. Anyway, we own these guys. These men, we don't own them. Neither do they own us. So singa opt for the open marriages. It's open on both sides. So why they no one me Tapel yazi ukuthi ngathi uhlutshwa ngoyi1 ufuna abayi2 ndoda uyathi musa ayi1 ufuna babe thank you no angeke chaye angeke chaye ngalo umyabhonge ngapha uyakunganani hayi mina bonga bayi2 no thank you but nxa ngilo sister kayifami sihlale laphana
sibukela iShowmax ugeli sihambe soshopa ngashopa umnye sebenza ama-days omnye ama-nights siphilele nje harmoniously nje feli ukwazi ukuthi hayi vele nxa ngingayenzanga mina yena uzayenza uzayenza you know uma kuthiwa cleaner nxa ngaqinanga ngiyathola ku-clean still the same yebo zaleni lapha uzale lawe imuli yande imuli yande ukhanya ethandayo topic uncube uncube ngobi hayi eqinisweni nje it's the only way we can make the field level, either it's an open marriage or it's temple full stop. Just give it respect okwinto kwangikhona because it's been going on for too long. Abantu badle phana lapha bebulalane babe bebukele ibhora beshare ama-bills. Kulizanga threat. But no, mina tholaze la mphilo Isaiah 4 verse 1. Uthini Isaiah 4 verse 1? Uthini? Kuthiwa angikwazi kuthani kodwa inkinga thina abafazi asekeleni ubuthakathi uthi usungena emzini wabantu usufuna kukhala esakho isicathulo. Kathi kuba ngwane ayipheli phela sisi. Hayi eqinisweni vele that one is going to be is one that people would never agree on, but I bet you ukuthi 3/4 of the men that we all know and live with abaningi they would love the opportunity to either have an open marriage or a STEM. They would love it totally. Angeke basitshele ngoba uthathe siyabhonga siyakhwaza, but if the idea was given to them, the thing also is khathesi ungasukume uyakuthi kumdoloma hayi ngiyakuvumela ukuthi angeke athathe because uyacanga ukuthi uyi-trap. Uyabonani ngimtraphile. Trap ukuthi ungathi wawufunda nomfazi wesithu ethi ngiyamsanga. Ngiyamsanga. Exactly. So this is where the conversation becomes skewed because omunye uhlale ecanga ukuthi lo uyanditrapha yathengwe ngathi vele you keep the door open ukuthi zwana lokuza nxa usumbonile mina ngesikhathi sathi sihamba sonke ngithi umbona njani ngeke ngithi koloko khathi ke ngoba eqinisweni labo it's very funny umuntu angalingathi lihamba if we not really okwe pocket enkulu not really ngoba uNdlovu mathela ukuthi sisangubona usesithenjini yabo sizontozwa wagqoka izazi yazi ukuthi you wouldn't even believe it. I know ukuthi kungabe kufana ungathi angikhuluma isikiti, but I wouldn't really mind eqinisweni. I wouldn't really mind yikuthi baba walapha ekhaya lakho anyway ngaze ngitshela uyathi isikiti so uyathi vele awufuna unditrap uyathi isikiti, but eqinisweni mina personally I would rather know ukuthi there is someone and we are all happy living harmoniously C3 than ukuthi there is someone I know nothing about ngiyisidumbu phandle le. I don't like that. And you don't be made stupid after all the things that you're doing kumbe whatever, showing him all the love. At the end of the day when you look like a fool. Ohlekayo othi gaya umamdala okubiza amamdala yo yazi ngiyayizonda njani naleyo sharing is caring bafazi maga akusibuzela usitshela ukuthi utheni lapho ubuza ukuthi uthini ubaba sizwe ingcane sesingabe yasizwa ukukhulumela sesingawuthi ukudinga mina I don't think ukuthi ngingaba bothered ngokudinga or anything, but definitely if he was to ngabona imselo weqoqoda lapho esozokuthi ngizomcelela uba nhle ngithi ngena la imselo ngothi umlethe akudingi ukukhuluma okuningi uyala nyamhluhle ezibhandi seligugile lina with that mentality system sichaza nxa lina lingasifuni anti yamuzwa ulimngani ulimngani ngugayi yinto athi sitsho ukuthi usuphiwe you know you get given the opportunity it gets called a city uyangitrapha the minute usivela ngifuna ukuzwa sometimes esigugile nxa kuyini engifikele emuva hatshi ngiphathele ulikliwana hayi khona abafazi balesikhwele esinukayo hayi mina nasikhwele mina hayi guys I think ngibhizi shame isikhathi ngibhizi yabona lokho engadlalwa ngawo my prince lawo bani lawo vele isikhathi sesikhwela laso isikhathi engilaso sokwenza imali namna sizambona
nani siyayifananela nje. Umuntu mina I believe kaziphilele. Umuntu uyabe ukwazi nxa engekho kuwe uyabe engale kumamdala. It's not even a case of ukuthi kumnandi. It's just the peace of mind and the not sneaking around, the not nje, yeah. and Ukuthi facing the right. I mean, if all right. Usiyalisithembu sakhona, he still is in a sithembocious relationship because ulomunye phandle le wena ongamaziyo uyabo uyahlekwa phandle le wena lokhu sithi my husband lapha kathi wena uyanyitolomba utolomba oh kuthiwa Isaiah 4 uthi yena in that day so few men will be left that 7 women will fight for each man saying let me marry you. We will provide our own food and clothing. Only let us take your name so we will not be mocked. Oh, uthi mina ngidlula isithembo ngingedwa. Hayi wena ubaba kufana lo wami maga. Ngingavele ngithi ngiyayibroach indaba yangikhona ukuthi angiyamsa ngumfazi wesithunzi sehlwa nguwedwa. Lokhu indaba yakhona ukuthi apart ngizama ukuthi Alright, ngithi ukuthi imphathe kathesi kumbe ungamphathe kathesi or whatever. Ngikwehlula nga zama phela sibona ingane ikwenza kwehlule ukuthi ngingedwa ingane singaba ngithu ngizachuma. Exactly. So baba uthi ngidlulisa ithembo ngingedwa hayi wena magaga kodwa lami ngiyavumelana naye shem wena hayi wena no. Yeah, no. Yeah, no. Anyway guys dala ngicela ukuyalana lami. Kodwa ngisumdolo umtshela ukuthi ngithembi naye. Ayilabo ngozi. Ngimthetha ayilabo ngozi hayi aso trap asoni khululeka. Aso trap aso anything ayilabo ngozi lento. Ayilabo ngozi shem. Right guys sizahlangana ngesanda ngathi uphenduke futhi very soon. Thank you so much guys. Probably ngizaphenduka futhi ngesande maybe eminishi I'll come in ngesande but I don't know ukuthi sabe sikhuluma ngani. Sesinga explore indaba yesithembu lesi but lezi zigele ecele ziyacatsha. Anyway, good night everyone. We've been here almost 3 hours now. Bye guys. All right. Sharp. Sengihlekile. Ubuhlekani madu? Mina abafuna ngiyakwanisa ukulenzela iconsultancy lami njengomsele nginincedisa ukudinga abomama besithulo ukuthi si-explore nini ama-options so kungenze ukuthi si-explore open relationship. Uguest wami angikwazi ukuthi usenga ukuthi si-explore ama-relationships i-open relationship kumbe isithembo because siqale sikhangela ukuthi lina lingumdeni linjani. Kati mbani ofuna uku-edwa hatha ngena uzwa ukuthi papa I don't know ukuthi ufake kathesi kumbe ngifake kudala. Okay. Good night. Guys, lilale sharp. Mama said, okay, all right. I will see. But thank you so much for joining, and thank you so much for the stars. Let's meet again probably on Sunday. Come on, Sister Senkos.